Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Kijing pun mana ki bedai bat COVID-19. Hapo ka jalla ka dungi manta ka si artarik u November 2004 kilong gumne. Kies ki batamai manta ka si kilong hinyo puai. Life and Rio ki don hapo West Giant Hills. Arf Kandai for East Coast Hills. Ar po Ribhoy. Ar po West Garo Hills. Iway hapo East Garo Hills. But iway hapo North Garo Hills. Baru kies ki belong aktif mentah singi, hadu mentah singi kilong Shihajar Kandai. Pada kini laispa arf nyo ki don hapo East Coast Hills. Arfasau ki na po ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but lies pa lai na kiway. Sanfuway po West Casils, lai po Southwest Casils, Arspa Sanfufra po Ribhoy, Henriu ki na po ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Arspa Sanfu ar na kiway. Shispa iway ki na po West Giant Hills, Arfuway po East Giant Hills, Shispa Sanfu Kandai po West Garo Hills. Pada kini Lifeway kini ki Armed Forces, Paramilitary Forces. But Shispa Arfufra kini kiway. Southwest Garo Hills Rio. South Garo Hills Kandai. East Garo Hills Sanfufra. But North Garo Hills Kandrio. Kikis kiwa recover mentakasi kilong Shispa Kadnyo. Pada gini, Prafulai gini na po East Coast Hills, Katsao na Ribhoy, Pra na South Garo Hills, San na West Garo Hills, San na po West Giant Hills, Iway na po East Giant Hills, at sa Iway na North Garo Hills. Baro, kanlum lang, kibala recover, hado manta kasi gilong, Prahajar Sanspa Nyo Kandai. Bat kibala klat no, hado manta kasi gilong, Kandai Po. Ibang ina khates hadu arba jemensi mentah si barok kelum lang kilong arlar lai hajar sanspa sanpun rio kibalong negatif kilong silat tandai fulai hajar praspa nyufra tes kiba nilale barok hagini ki arsa kunta kilong kumba nyuspa tes A. But kibriu kibarung siapa kecela kejongi hadu arbaje mensingi mentak singi kilong san pesau hajar arspa sau pesau kikis kibatamai nyofuai ke break up talang bumni West Giant Hills life and real life pesau gede ki high-res ar kidei nak bangile screening Arf Kandai gidan hapo East Coast Hills, Ar gidei naki Armed Forces, Paramilitary Forces, Khat Ar gidei ki high-res, Ar gidei ki returning, Nyo napo Gulfling Cluster, Ar napo Lime Crab Cluster, Ar napo Lapalang Cluster, Iway na Norman Song Cluster, but Iway na Police Bazaar Cluster. Ribhoy Ar gidei ki returning, West Garo Hills Ar gidei ki help worker Iway, but high-res Iway. East Garo Hills Iway gede high-res. North Garo Hills Iway gede high-res case. Kumalong mentah kiu dan kubakiu dan bahir. Kadang kubakiu hakiway ki district mentah East Coast Hills akhir bah hakiway district pada kadang kiu. Te hapo East Coast Hills mentah kila hamlang aware ngapet. Tambah warna kata ro ngimla ban ken sting lene ken chingai ngin haban trade kumang ji trade barabar. Tapi ibu habak kelar ni kesamai ru, kini kau silong hi barabar, COVID-19 dan COVID ru, kibo biang klik kibo bun. Tapi bun hi ni orang baik ki mentah ba kin pentip sangi, kin pentip sangi lada kadon ka jing so sistem ni,
tingin sa advice ki accordingly nomor ya barokhat mengin tested kam dei ka advice ka balong practical te ya kino ki ba ni sotu ki beran high risk beran gitu ngi fates but ngin sa ahi ka ayu ka bakhamja ay gini gi barokhat kumno bangin le kini hadir no ngidang ya trekam ya alor ka tu kumno bangin pentep ik ba koi kalong bang ila ban yada na ka jingkiu de ka jing safreng jung ni khong pang la dang follow tang gini lai tri protocol kini gidi vaksin jung ni menta mo ki bang yong SMS social distancing mask but sanitization tang kita hai kini gidi vaksin jung ni menta la dang hila ban le kini ki berkhot buat perking mo ha khamtam shapo ki jaka pajba kemot ngila ban tem ni kani ga khlam la dang ngim le kata ngia ya kadbomon ngile kadbomon ngim sumar te shu up ni lenti ba yo kawan kai ka ba mensa bar ka basusi